Chi benda pun rakhe ya kejong dap arts name jong ka Gracious Giver Foundation. Kani ka kenun kala penlong da kejong mare marathon. Ha kebu san phongut tam kila i bude chim benda. Ka phang jong kani ka marathon kade aka ketin nong we kiong Run for Peace. Kani kejong ya mare kala sedang la State Central Library, DC Office, ter hadu St. Anthony's, Shillong Thomas, Don Bosco Square, Lightning Kra, Police Point, Fire Brigade, Dhankiti, Malki, Civil Point, but Lapunkut, ha State Central Library. Ha kini kejong yak mare la job da Wilbert Star Ramsey, ha kekedan kebunongkong, buar da usain kepar jerwa, bulai da Iwel John Ramsey na Kitchenram. Na kalian kikente ka Queen Les Ramsey, la job ya kekedan bunongkong, buar da kelenti jeng kermen karjarin, bat bulai da ke Claire Jones jala karbi. Kibu temen tam kibula bene cimbenta kade kakong diesel nongrum kibula nyau pusan snem kerta bot kebudang nak redu kade garisa wan lien da kemen lengkai kebu kendai snem kerta.